Samo izvolite. Ja što mogu raditi, to je zabilježeno i to je pripremljeno. Ali ako kažu lažem ja i laže koza, ne laže rog, vrijeme će pokazati svoje. I poslije Đurđevdana, slavi moje krsne, ja stupam na posao, ukoliko ne bi dogovorio ozbiljnu riječ sa tom mojom djevojkom. Gospodin Ilija, hoće li vam dati ona još jednu godinu? Biste li je sačekali? Molim, nisam vas dobro čuo. Hoće li vas ona sačekati još jednu godinu, odnosno vi nju? Ako bi tražila kojim slučajem. A sad za ove vaskrsne dane imat ću sa njom dogovor, pa bi mogao poslije toga, poslije Uskrsa, poslije Vaskrsa bi mogao sa vama o tome odgovor dati. A poznato je te vaše seksualne mogućnosti, vi ste opremljeni ste i s dobrom, da tako kažem, muškom onom rabotom. Da li je to istina što se priča? I o tome ćemo malo kasnije. Da, a recite mi kako se živi u Šipovu, čime se vi bavite uglavnom i što radite? Šipovo je malo mjesto i provincija za mene. Zato postoje ovdje pojedini tipični seljaci koji još nisu dorasli za ovo vrijeme. Mislite li da te momke? To nešto malo i kao glupo i bezobrazno i nekulturno i šta ja znam, ovo što ja radim, kako da vam objasnim, da je to puka sramota, što se stidi zato i mnoga moja rodbina i ovi koji me dobro znaju i čija sam ja bio zakletva što se tiče ovih tradicionalnih sportova, a ne govoreći za taj porno film, za te porniće o kojim mi pričamo. A sad da vam kažem, kad ja rečem već film dokumentarni, se radi u Sarajevu kod Pejaković Josipa. Da. Ja sam vam skoro kroz Sarajevo projašio konja bijeloga od vječne vatre kroz ulicu glavnu maršala Tita i tamo dojašio prezemaljski muzej. Tamo sam prezemaljskim muzejom zaigrao konja za galopiro i ustao na noge junačke, konj trči, a zmaj na konju na stojećki jaše. To je tako vidjelo i snimilo, ali kad sam zaustavio konja bijeloga, sabro se veliki narod, spontano se sabro narod, oko 10-15 hiljada ljudi, i procijenivši ljudi da sam više imao publike nenajavljen tada nego kad je došao, kada je Papa dolazio u Sarajevo. Jedan ministar iz Šipova, Marko Pejčinović, Mladen, je htio da dođe, da me pozdravi, ali nije mogao da se progurva kroz raju, dozivao je, gledao sam publiku oko sebe, bio sam ponosan, projašio sam i dojašio sam. Dojašio sam u pozorište narodno, tu u Narodnom pozorištu, sam ja igrao, glumio, ali ne drugoga, nego samoga sebe, iz svojih kaseta. Što vam priča? To je bilo čudo neviđeno. Neko viče tamo. I ja progovori ovako Josipu divno. Viču ti ljudi. Gospodine Pejakoviću, vi glumite nekoga, ali ja sam originalni, ja to radim i igram i sam sebe. A što viču ti ljudi tamo, gospodine Ilija? Što viču? Umjetnik sam ja. A što viču ti ljudi tamo? Viče neko. Neko viče tamo strašno, neko graje. Posljednja vam je opomena. Ja gostujem, Srđo. Da sam ja gazda kafića, to bi ja poizbacivo na glavački. Ako možete... Ako izađem iz kafića, ode daleko od udara od... Čekaj. Čekaj. Sad sam dobio drugo mjesto. Čujete li me dobro? Da, čujem. Sad ste u kabini, sigurno. Alo? Da, sad je bolje. Sad je puno bolje. Nešto ja vas slabije čujem. Pa jebe mu mater, što da se radi? I ja ću morati doći u Crnu Goru gostovati ovako uživo u vašem studiju ili
obavezno. Jer sakupljam sve svoje kasete, sve svoje slike. U arhivu treba da se piše knjiga. Ja sam unikat, ja sam jedinstven slučaj, ja sam zvijezda, ja sam zmaj. Moje su noge konjima utjecale, moje su ruke palce otimale, ja sam imun na batine, ja sam čovjek poseban, isto jedinstveno nešto, kao una rijeka što jedinstvena teče, a to znači kad počneš od latinske riječi uno, nešto jedino jedinstveno, jedinstveni slučaj, ja sam taj. Zato sam ja od oficira bivše Jugoslavije imao uvijek kao vojnik izlazak do 24, zato što Izlazak na studirali more. ovako plementog zmaja da se nekada slučajno može u stoljeću roditi. A zlatne plakete, pehare i medalje koje ja imam, to bi vam mogao pokazati i to će se vidjeti u arhivi i u knjigi koja će se opisati. Kako se... Recite Moje mi. kasete, Ilija. moje kasete se prodavaju širom svijeta Ilija. 4 puta skuplje nego druge bilo kakve od ovih uzornih. Ilija, Molim. poznato je da kad sam gledao jedan disk sa groblja, da su vam pregradili dio groblja. Ko je to uradio? Tamo su, ako idemo na dio iz toga moga govora, Idemo. Ajde da krenemo. uzeli lokaciju, preuzeli. Neko vam je preuzeo lokaciju. Opet rekao, koliko se ja sjećam i vi se sjećate, ali kauni. Ali oni su to zakon prekršili. A mi Grahovci smo porijeklom Crnogorci. I ja znadem kojega sam roda i plemena. Grahovci su doselili iz Crne Gore u Bosansko Grahovo, te tamo negdje u 18. vijeku moji stari su doselili područje opštine Šipova. A da vas pitamo, da se malo krenemo, ipak budućnost pred nama je velika. Kako dalje, kako izlaziti iz ove situacije koja je nastala na ovim, između ovo i referendum i to? Molim, nisam vas dobro razumio, slabo ja čujem na ovaj telefon, velika je greška u telefonu. Što mislite o ovoj političkoj situaciji? Crna Gora, Srbija, referendum. Kako vi razmišljate o politici? Ne bih htio javno reći, a sopstvena želja bi mi bila da se ja sastavim sa Milom Đukanovićom. Aha. Bila bi mu velika čast da sastane sa junakom najvećim na Balkanu. Jer nema boljeg momka, uzornijeg od mene na Balkanu. Ono što mi je priroda podarila i Bog, to ne može niko imati. Ja preskačem konje i junake. Ja se kupam na minus ispod 25 stepeni. Ja preskačem i samoga sebe. A što biste uradili da se sretnete s Milom Đukanovićem? Što biste mu vi rekli? Ja bi mu samo došao bi mu dobro da dođem sa dobrom namjerom, a ne sa lošim. Da. I da ga posavjetujem. Isto kao što sam savjetovao i Dodika Milorada. Stop. Čujete li me? Da, što biste mu rekli? Posavjetovao bi ga kad sa ovim stranim priča, pa da mu koju besjedu pripovidim divno, da se tom mojom besjedom posluži kod ovih stranih diplomata. I da bude on onda jači, kompletniji, snažniji. Kada ja dočekam Milorada Dodika, premijera na konju, pomamnu Vrančiću u Sanskome mostu, poslije ovoga građanskog rata, kod nas, pa kad sam izigrao sa krstašom u ruci, bar jako mi narodnom odorom, onda sam mu rekao ovako: gospodine premijeru,
Ispred The Books of knjige. Ilija Grahovac Smaj iz Šipova, sin od Jovana Grahovca, kuma od Grmeške koride i dugogodišnji učesnik Grmeških korida, koji Ko je kum?